Kum gadak ban pedang bura me kesenam temai arajar arpusau bat ban plelat na kem taki kon samlai ke badan sap hagi kamel akai beper. Ka patar kama Youth Club and Social Welfare Organization saisian pat kala ple perdai kate ulek kemen senam temai da kabla sedang leng bagi jinga kop akai beper. Ha kesngi bela ple perdai ke program tayu ulek kemen lawan ban ple perda ruba Victor Rani MDC ke Jirang Constituency Kumukongsan. Ha kejinga dan langru uba Pitelman Tangkio Sordar ke Patar Kema uba Anias Rani Presiden ka Western Riboy Dorbar nalor kinong kitkam jong kane ka organization. Habakran kumkongsan uba Victor Rani ulapan pau ke jingkemen banedon lang bat ki kun samla katan Patar Kema hakum kene ka ayom ban pediang ya kasnam thamai. Da ke bahiru ke jingero ke kenhon jong kaseng samla Patar Kema kebalanang penderhem ke mensiam ban teli ban yet bat ban pelat ki samla don sap ki kamel akai beper ban penipat ba ya kasap ke jongki. Uba Victor Rani ulakan turu ba kum ki samla baken pai kemat ban pet ngoru ke bedai ba gijing sniu ba sedang ban kendrai hakathan kam tam udrox bat ban kiar na kini gijing len basniu. La penipu ipiang ru ikani kesngi da gijing isim benta jingi samla gijing syat jing ruai bat an penkut ikani program la kemen ki samla da gijing wane sim benta du nong ruai bapau u one job soklet lambat kiwe ki kenhuan ban penbernya ya kene ke program.